Haga Jingialehkai La Liga peringkat Real Sociedad Persia Getafe. Hava pai dengan Jingialehkai ke Getafe ke lekhur ke 6 job. Hadin bagalala berpelim ke Real Sociedad da Shigul lanan. Haga weipat ke Jingialehkai La Liga peringkat Elche Persia ke Atletico Madrid. Haga dengan Jingialehkai ke Elche ke lekhur ke 6 job. Hadin bagalala berpelim ke Atletico Madrid da Laila Ar. Jingialehkai Premier League hapring ke Bournemouth Persia ke Leeds United. Haba pai syakna ke Jingialehkai baru artli ke Kynhun ki akhai damar argul. Hadu bokot ke Jingialehkai. Bari ke gul peni akhai ke Leeds United kali yo bentap Hashwa benkut ke Jingialehkai. Kata ke menit wakandai peu plus nyau. Haga Jingialehkai Brasileiro hapring ke Santos FC Persia ke Coritiba. Haga dengan Jingialehkai baru artli ke Kynhun ki akhai klem la ben khijar. Hadu bokot ke Jingialehkai. Pada dengan Jingialehkai Neymar leo pedang ia ke yellow card. Haga Jingialehkai MLS hapa dengan New York City Persia ke Cincinnati. Haba pai syakna ke Jingialehkai baru artri Kynhun ki akhai da Marsa gol. Ada bukot ke Jingialehkai. Bad ke Cincinnati kali yo thep ya artri ki gol penia akhai Hashwa benkut ke Jingialehkai. Haga Jingialehkai hapring ke Columbus Persia ke LA Galaxy. Haga dengan Jingialehkai ke Columbus kalau khur ke 6 job. Hadin bagalala ben pelim ke LA Galaxy da ar lakawai. Haga weipat ke Jingialehkai MLS hapring ke Inter Miami Persia ke Real Salt Lake. Haba pai syakna ke Jingialehkai ke Inter Miami kalau khur ke 6 job. Hadin bagalala ben pelim ke Real Salt Lake da ar lanon. Bari gini ki ar gol kalau yo ben tiap Hashwa ben kut ke Jingialehkai kata ke menit ke prap heu ar Lengbau Depol, barhaga menit ke berapa sau Lengbau Suarez.